Vlogovi, skečevi, svega tu ima. Bake, bake, bake. Dođi na vrati kad bake snima. Bake, bake, bake. Hoću da čujem glas osim bake. Nebitno ko si, dobro došao si, brate. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na moj novi video. U današnjem videu ćemo da radimo pokušaj da se ne hipnotišeš izazov. Prije samog videa imam jedno pitanje za vas. Da li ste vi član najjačeg sklada na YouTubeu? Ok, ukoliko gledate ovaj video vjerovatno jeste, ali znam da ipak postojiš ti koji još uvijek nisu subscribe-ova. Na 12 sati. Ja ne mogu. Bukvalno želim da se zahvalim svima vama koji ste lajkovali taj video. Zbog vas upravo nastavljam ovaj daily upload. Ovo je 5. dan daily uploada. Tako da razvalite like za ovaj video da nastavimo ovaj daily upload. Idemo pokušati barem 10.000 lajkova pošto je prošli prošao 15. Ovaj video drži naslov 92% ljudi je doživjelo halucinacije dok je gledalo ovaj video. What the fuck? Ok, uglavnom možemo da krenemo sa reakcijom. Iskreno se nadam da neće biti hipnotisan pošto izbacujem se ovaj video. Uglavnom pokušat ćemo da pročitamo svako slovo. L, O, N, T, L, I, V, E, I, N, A, V, O, I, L, D, O, F, R, E, A, I, L, I, T, J, Y, stvar, B, B, U, T, I, N, A, V, O, R, L, D. Ne mogu. What the fuck, kako mi je sve, ukoliko ste ovo ponavljali za mnom, vjerovatno sve vidite nešto iz obličja. Ljudi, ovo fucking radi, bukvalno mi se znači zamantalo od ovog, povratit ću. Uglavnom ova sljedeća halucinacija jeste da mi gledamo ovaj centar nekoliko minuta, to je sekundi, i uglavnom sve će se povećavati, tako da možemo da počnemo. Gledam već neki 10 sekundi. Ljudi, ovo se meni trenutno povećava. What the fuck? Meni se povećava u centru, iskreno ne znam da li se to fakat u videu povećava, ali to se meni trenutno dešava. Oh shit! Ja više ne želim snimati ovaj video. Ovaj video također mi je uradio nešto s očima. Bukvalno se kamera toliko povećala, povratit ću. Uglavnom to je to što tiče ovih halucinacija. Sad idemo gledamo hipnozu sa kojom ne možemo da prestanemo da se smijemo. Zašto uopšte ovakva halucinacija postoji? Zato što jednostavno ako želite da se nasmijete uđete na moj video i Udahni mlada. Izdahni mlada. Ovo zadnje nema apsolutno nikakav utjecaj na mene, tako da uglavnom pogledali smo ove 3 hipnoze. Ove dvije su me, hajmo reći, malo ošamutile pošto sam sve nešto vidio. Uglavnom ljudi, ukoliko vam se svidio ovaj video, znate šta vam je raditi. Razvalite subscribe, razvalite like, zapratite me na Instagramu. Ljudi, veliki pozdrav ide za Lejlu Bojić, Svara Najvar, lijepo ime, i Nikola Trninić koji su uključili ove notifikacije. Ukoliko vi želite pozdrav, uključite notifikacije, možda baš vi dobijete pozdrav u idućem videu. To bi bilo to, vidimo se sutra u 11 sati. Lijep pozdrav svima i čao. Turn down for what?